Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف أولادنا أكبادنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, sesami mulja tersiap tidak mulja aki ajunan setaja para masyayikh, ajunan setaja para ulama, ajunan setaja para asatid, ajunan para undangan kerabat famili kanca pereng peletatangke, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Langkong ipon Fadilatul Muazzam ajunan semulja Kiai Haji Radu Afdal seda ajunan artina sangat amulja aki, ajunan semulja Kiai Haji Mahdi Abdurrahim da ajunan artina sangat amulja aki, ajunan semulja Kiai Muhtadi Tarsawi da ajunan artina amulja aki, ajunan semulja Kiai Haji Ainul Qari Hisham seda ajunan abdina sangat amulja aki. Undangan kita bersama Fadilatul Akh, Fadilatul Muwaqqar, ajunan semulja Ki Haji Muslih Adnan seda ke beliau abdina sangat amulja aki. Ajunan setaja para masyayikh, para ulama, kong langkong dari ajunan para kerabat, para famili. Si abdina tak nyebut asma-asma ajunan setentona tanpa nyebut asma da ajunan setaja abdina sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat bapak kepala tisa kak di tempat sareng setaja pamung tisana seda ajunan setaja abdina sangat amulja aki. Jajaran penitia pelaksana acara haul akbar andi bengasepo kaula ajunan setaja di antara pon dari jajaran penitia ajunan semulja Teretan Abdul Muhyi sareng jajaran ipon seda ajunan setaja abdina amulja aki. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, ajunan para kerabat famili, ajunan para bapak juga ajunan para ibu seda ajunan setaja abdina juga sangat amulja aki. Kesempatan malam mangken kalaban nikmat setak karekan, rahmat setak kabitong, bahkan nikmat sehat apereng nikmat sempat sehingga teraki kaula ajunan dapat dak di tempat apolong sateretanan sapeleen sakancaan saperingan satatangkeun ngireng nikmat-nikmat saya sebut sambut kalaban arang sareng nambai poci nambai pangalam ngatore syukur dak ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban maus kalema alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat asarta salam nantermu ketep-tep langkeng ia torakinda keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben ilanjut akinda keluarga telemah santri murid sahabat ben ipatar rosada ke umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawin larangan rahmat ben salam mantermu ke rezeki yakinah dak kaula ajunan seteja bahkan ipanyer pedak kana foto kantos ke hari kiamat angkat tanangah amin Allahumma amin. Para rabu si pada mulja salastarina pamator saya sebut abdina sareng jajaran penitia pelaksana ikasokanin pakon hadir dak di tempat mangkin ajunan sakecce dalam ajelas aki sakon ni dari hikmah acara haul malam mangken ikat di tempat para rabu pada mulja pertama ngireng kaula ajunan sing holen banga sepo papunga paperak paseneng lisbalis dari ajunan Allah sekadimak ento beni namung ikaw le kabulah ajunan tetapi lisbalis ngingain banga sepo kainto bekal nyerepeda kana foto barakana kantos ka are kiamat amin Allahumma. Para rabu pada mulja sitong ulama dalam sebagian kitab karangan beliau ada buah kinon mani'tana bi amwatihi bil qira'ah awil dzikri aw ihda'i sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi may ya'tani bih. Sapa-sapa nak foto si raja kaporo tangan nah dak ka orang-orang siampon sete kong langkong kaporo tangan kamma embu ma'ajabu aja para puju para guru dari kaula ajunan seteja buktetan de kaporo tangan nah nak foto si odi alam dunya santre seki ibadah alam dunya sering sekut ngiremin kencerna Al-Quran panapa boleh sampai ngatamaki ngiremin kencerna tahlil akatikila sampun ipin-pin sareng ke haji muhtadi ngiremin kencerna sedekah setakerbi tak ngabi ia junna pancindengan panapa dorakan panapa hasiat jadi ya karena ika punga bi orang seekholen karena ika perak bi mambu ma'ajabu aja para puju para guru maka tentona orang sengah kolen teretan muhyi sakancaan sapa ni juga kaula ajunan kainto deki bekal ngaule hadiah kacong cipting kaula ajunan potra potre kaula ajunan zurriyah anak poto kaula ajunan tekal itu yakin nak poto sesalih salihah amin Allahumma. Nak poto se bagus lalako nak Gusti Allah nak poto se mapan tengkalako nak Gusti Allah amin Allahumma. Nak poto se bunga maperak maseneng dak ka bengesepon bilebi dak ka mambu kong langkong dak ka guruna na seneng i dalam kau di antunya bilebi pagi maperak magaga mabangga iya junan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Nah para rabu pada mulja saat kaula ajunan rezeken kacong ciping sesalih salihah gara-gara kalaban sabab kaula ajunan sering mapunga banga sepo deki saat kaula ajunan dapat dak kekiliran panggil dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala maka jelas kacong ceping anak foto kaula ajunan sebagus lalakon yang alam dunia setiap ngalakonin kebagusan kaintanon kebagusan nah nyerap ke bangsa sepo sebedai alam kubur amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan papangkian malam mangkin kentu deki mon katare maka Allah subhanahu wa ta'ala saat dan kula ben pancingan berangkat ke alam barzah
kento deki itros aki bi nak poto karena al jaza min jinsil amal kama qala Allah azza wa jalla wa hal jazaul ihsan illa al ihsan. Ibila kaula ajunan sering mapunga dak ka bangasepo sering maperak dak ka mambu ngarkein sekut inga maka jelas nak poto kaula ajunan bekal malis kacong ceping kaula ajunan bekal ngingan kacong ceping kaula ajunan bekal ngormat kacong ceping kaula ajunan bekal mapunga ben maperak ke angka tanangah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja dari kadin topa ireng tori kaula ajunan puto nambahin kesadaran bahwa mapunga reng tua dua benih namung kalaban ngirimin kencerna Al-Quran mapunga reng tua dua sampun wafat benih namung kalaban cara ngirimin kencerna tahlil mapunga bangasepo mambu majabu aja para puju para guru sebadanya alam barzah al-hajiz bainad dunya wal akhirah sampun dapat da alam perbatasan yang terna alam dunya dan alam akhirat jadi ya benih karokun kalaban cara ngaturin kencerna sedekah kento beda perkara sangat penting. Panapa para rebusi pada mulja ngireng selaku kaula ajunan kento nak foto dari bangasepo sampun wafat santre dari guru sampun berangkat ngadep da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jaga toretaretan akuli benengen-nengah ima Roma neng idi luar na Roma neng kacibi ibenyan oreng parapan sosa parapan bunga parapan beras parapan kering parapan soki parapan miskin laki atau bebini tore jaga ben kau ningin tengka lako kaula ajunan anapa maksa kento As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sitong ulama pak ada buaki ternyata non tengkala kon nak foto kento pak benite kau ningin bi mambu majebu aja para puju para kurus yang pun wafat isa bagian kitab pak beda malaikat pak arekam kalau ben rekam na malaikat nyuting kalau ben syuting na malaikat arekam nyuting tengkala kon nak foto siodi alam dunia mulai dari Sabtu Ahad Senin Selasa Rebu Kemis sejuba ben sefokus masuk ke pi rekaman kento kecuali baru ekosot rekaman kecubaan bila itu bedinda ka Gusti Allah tinggal dapat hari Jumat papat deng rekaman na kento non poter buka pak neng alam barzah oning mambu oning maajebu aja oning para puju oning kerabat taretan oning peleta tangke oning para guru sampun seta ala ko panapa kaula ajunan salaku nak poton ni alam dunya ala ko panapa kaula ajunan salaku santren seki bade alam dunya isaat bangasepo kento nun ningalen rekaman syutingan tengka bagus kaula ajunan istabsyaru jurian can pada bunga kapir awak tangkompoi tangana ajang bajang kada awak tangkompoi tangana sempat apa sebulan Ramadan kada bunga wak dari bunga cepon Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad isdadat wujuhuhum nuran wa isyaraqa dari bunga mambu majebu aja para puju para guru ninggalin tengka bagus nak poton pak sajen atam bersinar saleran sajen atam bermancorong saleran oleh dimatam enteran salera jeria oleh dari bungan pangkeliinna dimna oleh bunga pangkeliinna jere ngabes tengka bagus tengka lakon nak potos yodi alam dunya tore pada angka tanang malam mangken pong-pong perapan along polong di dalam tempat bagus abering kalaban orang bagus ngalakonin kelakuan-kelakuan bagus minta ka Gusti Allah manturmu ke kaula ajunan itsetiakin kus bagus nak foto kandi bengasepo sampun wafat amin Allahumma manturmu ke kaula ajunan itsetiakin kus bagus santre kandi guru sampun wafat amin Allahumma. Ni kasih sangat penting para rebu pada mulja
aholan na ng setiap tahun sekalian iya mo terima bi Gusti Allah setabajang benare sesedi bentareta na benejem setokar ben belen ben minggu setaro kebentatangken latining bitong jadi ya saya keruat jadi ya saya kasosa tetinya benyan nak foto secuba tengkalakon bening ngirimin fatihah cepon guru abdina tapi ngirimin petena ke alam kubur para rebu sepada mulja tinggal syuting ini papadeng irak sorak pak arwah ro kompaya kakek roh para paniba para pangangka sanyon tatangken roh arwah anan kakek roh para pangala aja mata tatangken roh irak sorak pak beni tauning mamdu ala ko panapa kaula ajunan jadi mun tujuan ngah kolen kento keng mabunga na perak ke masan nga benga sa posenga tingkalakon pamapan ka Gusti Allah tingkalakon pamapan ka kabulan Gusti Allah karena apa da kusi tingkalakon nak foto alam dunya beni namung ikan di tibi tapi ternyata nyerep da ka benga sa pos badai alam kubur sapane kejukan coba nak foto si udi alam dunya beni namung ikan di tibi tapi nyerep kama embu maajabu aja para puju para guru sebadai alam kubur kento sangat penting untuk ija gabi kaula ajunan para rebu sepada mulja dari kadin tonon ampun jelas ampun tampak sukses dengan sepo kaula ajunan adidi kaula ajunan dan kula ban pancin dengan cetireng ajang bajang dan kulaban pancingan iparingin teti orang nengin neng kenangan nah kaula ajunan iparingin mampu arotoro perintah Allah mampu ajauin larangan Allah kento keng beroka dari perjuangan nabi ngasepo beroka perjuangan na para guru sukses ampunan seputa pikir kemarin cek saking kaula ajunan berangkat malam mangken ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala derem makeran kacong ceping setina aki alam dunya dalam nakeran kacong ciping setinagi alam dunya pana pangirim mena fatihah da kaula ajunan pana pangirim mena patenna nah mangken sebelum kaula ajunan terlambat tore para rebu sepada mulja kacong ciping kaula ajunan mun la kecak la penter mulai dari umur 4 tahun kecak penter mulai dari umur 6 tahun kecak penter umur 7 tahun apa boleh wajib ring tuan jadi nyangkulen ilmu agama wajib ring tuan ngajarin perintah Allah wajib ring tuan ngajarin larangna Allah beni kiai se kampung se katampuan beni ustad si budi tatangke se katampuan ring sepolaken kento se katampuan namung karena Islam kento non agama patang tolong agama gotong royong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa panjenengan se tak sempat nyangkulen tibi dek ilmu agama dek kapotra-potren panjenengan si tak bisa ngajarin tibi dek ilmu agama dek kapotra-potren tore ustad serok murok idairan panjenengan kiai sing ngajarin Al-Qur'an idairan panjenengan kiai siabadaki madrasah idairan panjenengan kento itu ilmu Abdul Wahab Eke Ali Abdul Wahab beda madrasah beniau lentok kotok teh kento beda kiai pasera kurdi kento banyak kiai selain lebih kento nong sari tuli tetep potra-potren ajunan pak jandi ruwat senyangkol latunya kana foto non jandi posang biring sang senyangkol latunya kana foto tanjenengan pada boleh miskin pak nake sokia tunyan esom pengaki ke masjid esom pengaki ke kelakuan sebagus esom pengaki ke anak yatim orang randa sampai tak melo nak poton tak melo sangkol berangkat panjenengan ke kubur tak kira beda malaikat mungkar nakir nyak tanyaan darem nanan kaki meitin aki miskin darem manan kaki mete iti sangkol entunya ada pak tapi ajunan pak bu berangkat ke alam kubur adina kacong jeping idilim ke badan belik tahun ing iman tahun ing Islam tahun yang halal, tahun yang haram tak kenal perintah Allah, tak kenal larangan Allah anak saya tak bajang alam dunia man saya ngamu kilim kubur teh anak saya tak apa saya alam dunia ring tuan saya kapotoan ni alam kubur pak jadi sebelum terlambat tore tenda pak sukses ring sepo sia didik kaula ajunan teti ring ajeng bajang teti orang nengen kenengenah katipana pacaran potra-potre kaula ajunan nengen kenengenah teti orang atau ada ke Gusti Allah jauh dari larangan Allah sing kena kaula ajunan laku du malam berangkat ke alam kubur
kabagusan nah disengalir dek kaula ajunan sajen are sajen abid sajen seneng reng seponi alam kubur atam de pangkat iajunan Allah Subhanahu wa taala mantur tepada kaula ajunan seteja amin Allahumma dan tertepada ka potra-potre kaula ajunan seteja amin Allahumma amin. Nah kainto tadi senga mun tujuan ngah kolen keng mabunga benga sepo mambu maajebu aja para pujuk para guru sesangat penting lebih penting etempeng darinya asadaka lebih penting dari ngirimin kencerna tahlil lebih penting etempeng dari ngirimin kencerna hataman Al-Quran pagena tengka lakon nak boton lake ben bini nengen ineng kenengen nah torok perintah Allah jauhin larangan Allah perak dengan seponya alam kubur amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma bantaon ngah boleh keng tak bejeng wallahi tak kira terima jadi sedekah engkau sumpah wallahi tak kira terima tak bejeng asadek teh terima teh cepang tak kapang terima arapa bejeng tak peratu bila bejeng peratu amal selain peratu mun bejeng itu tolak amal selain kurusan kula debu ben tahun si haji ben bulan si umroh keng bejeng deki akhirat tak peratu umroh si ben bulan haji si ben tahun itu tolak kapti yajunan Allah Subhanahu arapa gara-gara bejeng tak buluja orang mula mapan bejeng mapan tengka lakon norok bunte amal-amal sebagus selain norok kabagus sebejeng nanti kula benak foto itu yakin orang seistiqomah dak kabejeng selama waktu amin Allahumma amin saketer muka cek sekengereng rembi keng kal ngukale deki si marom merembi kento dokter si dari pulung bungan kento dari kadin to tarabu sepada mulja nyacam sesakone kento muka mantar tetia tambahan ilmu sebarakah tetia tambahan ilmu semanfaat khusus sedak kapanyampai secara umum dak setuju pamirsa sehingga bila kaula ajunan reng bagus sajan atambah bagus kaula ajunan orang cuba mungku Allah awba teti reng bagus waktu masuk ke bang labang apate deki satu aja rezeki bagus di budi nyangu iman ben Islam amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin keran kainto sebisa sampai yaki salah lopot kurang lebih nyon sapora sebanyak wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.